Hello, Tuni Kukinews in Vvez na bon chaven lem nei bin tunin zong igam sung thu so ho za chum zan hi a thil so ho to update hin bol kit no hitin mi tampin inanga lel deu zong kata sanin tuni hi 8 May 2026 ai ta in date 8 ai ta in mail ha zong hi chomlo ka hung ki chai kit ding 2027 election hi honglong ba ding ai tai kana mi te hoi ji chun ki gong hoi ti hi thumakai to bangai ga ase hin tin tu ni topic deu I holim na deu a hi le NSN Eastern Flank Horn Lanchah Vangkho an hal ji wa Eastern Vvez Eastern Zone hon jong zani chun Donbut na ana pi win ku ki cha te chen na gam Koiman ato ha thailo ding hi ti a jong hi ta chu Donbut na ho jong an bo lovin press statement ho jong a hin bo lovi ti ho jong chu mu a hi in mi khen khanin social media cha chum ma hi email ma ho ki tho pi na dinga thu zat an sei loi jong tampi in khaji win hichi hi alang khana chu adi a hitai adi lo a hitai a hin la inam pin tu le tu atup khat ne ya na tong khat hi zi win a hi theya hi le I thu sei pau hi email ma ho pancha theina ding le inam ki pal na dinga thu I sei lo na di win kanam mi te ho kain ti min hi Amas sapianin zan hi azong chu in a seita win 7 May 2026 ni azong chu hichi Lanchah Kihal na Vangkho hichi Lanchah ho Kihal na a police on investigate aga bol now a hi lo le gam sung ho chu a Kihal mong hinam I to bang to gon ham ti ho gavil ha na zong anei vi ti ho chu in a seyo a hi ta in hichi to banga Tangkhul gam kai tilehen Tangkhul ho chen na Ukhu district hita ta Kamjong district hita ta hi chi ho a aphat chenga ku ki cha te ima cha suselo hila su gen theina a hi lawai hi le ki cha sa gi na ki bola thal ki kap khum jing ji a hi inam se pai ho alung dam lo naw sort a hi ta in hiji chun aphat chenga ama ho hinga hi tip na anaki ne ya Kei ho hin khat la khat kina ding kan dei po vi community khat la khat ki ka a boy ne ding ka dei po win tu le tu a jong ku ki cha te gal nei ka hi win hizi chun a hi the ai la khat ki cha moi te ti a hi to gon anaki nei jing a hi in Nagaland na naga ho vai hop na zala Christian fellowship ho panla na zala jong chu kicham na ding to gon ho ananei win a hi le hichiwa Tangkhul langa leader khat pa hi lunghanga a meeting ki chai nai lowa jong so anazam do in hita chu kai ka jaw lo ding hi ti akilet sa ta a hi lo le ki phau sa ta ti ding ha ho pa wa chu ki ham thaw le a hita chu ku ki cha te to ki cham ding dei lawa chu ana pot do ti ho jong chu mu a hi ni ji chun inam se pai ho in jong naga gam sung tilhen ama ho district sung Ukhu district hita ta Kamjong district sung hita hi chi ho aku ki cha te cheng ho pha chenga ki su boy hi phamo ki sa hi aji chu Kampo P district hita ta ai lawai le Tenopal district Churchanpur district Hoilai district ku ki cha te district sunga milong ho zo se a hi lo le Tangkhul zo se e hon tu ni chan gya ke ho district a hi in ka district wa na chen thei ta lo de wa hi tia agamu ga ki hal pe a ho ga ki hal pe a hi lawai le thal ga ki kap khum na tu ni chan gya hi gal inei wang wa hi mei tei ti lo wa hi focus dang ki nei lo hi cho hi je a chu kuki in p in jong press statement khat hin bol na a hi chi Lanchah ke hal na hi chi Lanchah ho ki hal na a hi chi Lanchah ho hin asu khil ato khilo ima cha lo hila hita dei lo bola ki bola ane a go ho ki gu pi a nga ina lo ki hal pi na chunga jong hi dem na a hin boli ti ho jong chu mu a hi en kuki in pi in jong phamo sa in gam khat le gam khat hita ki chama ding community khat le community khat aban bana
boina so sa ding ho hi ka dei pu bi ti ho jong hi ama hon jong nge ta chu le kha ahin so ahin ku ki in pi ten jong hi chin na chung cho na hi chi ho hi khuti ta mi tam jong a hi pon hi jong le ho ku ki cha te chu I chen da no hi mi dang in jong ki dang a sa wai aji chu khosagi khoget ki chenga a khosagi hoget in get in ko ki chenga in get in ko chun hlang thum hlang li ki vai homa eta chu vai ki pu a hin ti chu lo ki bola hita chu alhang a hi gam ki chut ki to pha ki hi in a hin la hi chi ho hi tunia e ho I chen dan pau hi e ho hin mi tam ta chen a hi la vai le grouping ball ki to ki ball bi se lo ji a chu email mo ho hin I chen dan ho le I chon dan ho pau hi avet na hi le tunia hi noisi na I nei wa I in ho hi halding bem a hi avet dan wa hi a hi tai ni ji chun zan hi a kamjong district langa jong nasata Tangkhul ho kho hung Kihal na ho chu imu deu a hi in namli wangli a hi lo le choroti ho hi chu ho Kihal na sung chu imu te deu a hi chi thil su a jong hi Tangkhul MLA leisio kiti pa hin ana seina a chu KNA-B ho ahung lut no vin gam sunga mi pi diem lo helin thala kap mo vin pung li lang nasata in ki kap to na na umi jingka lang pung li apat na ki pana hita chu khosung hi hung ki bulu pat na hi in KNA-B Burma gam sunga hon tu ni a India gam sung nom ta hi attack ahin bol thei wa hi le Indian government in ipi a bol ham ichi gam khat ti chu country khat nom ta country chom khat in country khat attack nom ta hin bola tunia Indian government in I macha asai lo ipt ham ti a hingo na bol hi in aman asai na chu Burma gam sunga Myanmar border naya Myanmar gam sunga KNA-B a hi in PDF a hi in hichi ho ki tho wa Tangkhul gam sung attack ahin bol hi ti hi aphon do ahin chwa jong hi amana sei be na chu numei khat le Tangkhul khat pasal khat ana manovin ana puido vi ti a jong hi ana hang sama east mozo ho hi in news za chom north east India ho hi win ni ta chu di lo ta ama gin cha dan da na hi thu ana seya muntina ana hang sap hi in ahin la hi chin na chung cho na chu aman asei be ki na chu hi chi namli wangli ki ti ho hi ho hung let na hi tu a hi Burma gam sung boys a hi refugee tam ta hung zam du na hi mi sanga lang hi tu le tu a hi hi chi namli wangli ki ti na ho mun a hi hi chila a hung zam do phai ko langa hi a hi le mi sang le ti sang le janga le som ko le khat hi phai ko a vin ti a hi ta hi ali song phate ta a bol wa hin namli a hi I vet na hi le chun mi sang le som gel le sagi ngaban le wangli a hi janga le som sagi hi cho hi nan ku ki a hi ti a jong hi a bol wa hi ti a chu government henga hi ni do theina ding ahi lo le relief a kona sumu theina ding zat ngai to na ai asei ham la chun e he pon ahi wa nga chu alhang pi ai ga he thei deu chu Burma gam sung hi democracy de a ki phinova hi ta chu agam sung jong hi mi pi lungmong ta chen na thei ahi lo je wa chu enge mi phabe pi jong chu hung jam do nan te nga hi jong le tunia aman hi chito banga ngo na abola KNA-B ho a hi in PDF ho a hi win country khana ko na country khan nom ta etek abol hi Indian government ngo na a hi lo le dem na tampi jong he na bole ti ho chu imu a hi in hi chiwa hi min narrative a pe hi na mi ama ho ki hu do theina ding ama ho thim chan theina ding le Indian government in ahin pan pi theina ding a chu thu a sei a hi la hi chiwa chu e ho
mi phabe pihin social media mang cha chu ina to sot kit novin adi e khoti khati ti a ki pa thu sei loi a hi lawai le KNA-B hon pan a hin la hi ti khati a thu chu ama hon pan ala poveti na ai poina e ho ki ka ga sai dinga chu I het nu la pha ai tai a hin la mi pan cha na thei dinga social media hi thu sei da ji le han pha hi ti ba chu I ga se wa hin hi chi chung chon na ama hon KNA-B le PDF ho ngo na a hin bol na chunga KNA-B hon jong eta chu namli a hin wangli a hin choro a hin hi ho kamjong district attack ki bol na chunga hi ke ho KNA-B ngo na hung ki bola social media chat thum choma hung ki the thanga ke ho Burma gamsunga ko na India gamsung hung lut dana thu hung ki the pa hi ke ho ka zaw po vi ke hon hi ho evidence lo hela thu ki mo sei ya KNA-B min sit na dinga thu ki sei pa hi ke hon ka pom thei po vi aji chu ke ho KNA-B ho hi tu le tu hin Burma gamsunga Myanmar gamsunga hi democracy de ya ke hon zong tup le doi ne ya ki phin na bol ka hi win hitia Indian gamsung ukhul le kamjong district sunga imacha aphot chit na lo hela apart chenga social media mangcha a KNA-B te ngo na hung ki bol jing hi ke hon ka pom thei po ve hi ji chun a hi the ai le hi cho hi bol zom po ti ho chan ge jong hi a se wa hi in ni ta chu KNA-B hon jong su thin a hin bol lovin Indian territory a ama ho akikum lo dan le India gamsunga ama hon pan ala lo dan ho jong pateta in evidence lo hela ngo na kimo bol ho hi avela bol kit loading in jong tep na hin bol lovin su thin na pateta in a hin bol loveti jong chu mo ai kin na hi iga het thein de wa hi chi wangli a hi in namli a hi in hi ta hi chi wa align chi pa hi emu de a hi in hi chi hi international border hilang side hi Myanmar hilang side hi India hi cho a hi le tu a hi in Tangkhul ho claim bol dan Tangkhul ho thu sei da na cho hi le KNA-B ho hi Burma gama ko na hung lut nova hita chu India gamsung attack a hin bolo hi ji chun Indian government in agang thei pe na action la hen lang Burma gamsunga thingnoi ho su mang na ding a hi lawai le ngi chi Burma gamsunga ko na thingnoi hung lut ho agang thei lam pe nin sumang hen ti hi ama ho tup le doi hi cho a hi wa nga chu KNA-B hon a sei na wa chu ke ho hi Indian gamsunga active ka hi po win Burma gamsunga Myanmar gamsunga hi democracy de ya ke hon jong tup le doi ne ya ki phin na nei ka hi win a hi the ai le India gamsung langa ko na I macha evidence lo hela ngo na ni hin bol jiwa hi chilanga ke ho jaw da na ne hin sei ji pau hi a hi the ai le ngawin ti hi a se wa hi in hi chin chung cho na chu to namli a hi he thei deu chu Burma gamsunga boina je a hi chi Burma boulder komla a cheng ho hi Burma se pai ho kichat na jala chu jamo wa hi chi namli a hi in wangli a hi in chlai ho a hi umu hi chlai mun ho a hi e ho ku kicha te keu hi povin a hi lo la ama ho Tangkhul ho keu a hi povin call mi ho jong call gam mi ho jong hi tampi umai chawai call ho jong tampi khosa wai ta chu bazara hi business bola more to banga khu ita chu kichon to a hi win a hin la tu chunga KNA-B hon hi chila a ke ho ngo na ni bol pau hi ke ho ka jaw po vi ti a chu su thin na a hin bol a hi in alang khana Eastern Zone hon Village Volunteer Eastern Zone hon jong thu su khat a hin bol kit na wa chu ama ho thu sei hi apasal he jengin tu chunga inam se pai ho in jong hi chi to bangena hi na ki tong hen lang hi chi to bangena hi thu ki sei la wang chu inam pi hi I ob ki dom sanga kilam la thei ding hi ti hi ki sei ro no ma hi in azi chu tu ni chan ge ya I gal bol now hen I pi bol now hi jong le ki kuna mi no ya
phat ding dei to banga a hi lawai le kineu sa ta hin kho hung ki mangjing a hi in a hin la tu a igal bol dan pau hi vet na hi le ikineu sa ji wa hi zat niau cha cha hon jong ei noi singa mo hi tam ti ho hi sei thei hil a hi in hi chi kho hi Lanchah baptist kho chu a hi in het de hi in hi chi KBC ho wa ga ki se lang le KBC a hi in hi chi Lanchah a hi thing ta asai dinga chu ama oi masanga pa na grouping an bol wa na dal hal chu in an ti jong le a khu ana hal ha Tangkhul hon ana hal ha pau chu a hi in hi chi ki hal ha je a hi tunia eastern VV eastern zone hon asai na wa chu a hi le Tangkhul ho a hi win a phat chenga thupi na anakinein mei tei to kuki ki boina gal umjing a hi in hiji chun ke hon khatla khat ki do ding khatla khat ki vet seat ding community khatla khat ki do ding hi ka dei po win a phat chenga ke hon thupi na jong kana ne yo a hi in community khatla khat ki lung seat ta le ki ngai lu ta chen khom ding hi ke hon jong kana tu mo a hi in a hin la NSCN IM fraction adi sana eastern flank ho le alliance ti chu mei te ho ki thu khomova hita chu kamjong district hian ukhur district hi hen ku ki cha te chen na zo si a ku ki cha te chamna dei te khatla khat ki chamta chen ding go a innocent civil ho apart chenga gen theina ato sa awa apart chenga attack abol jingo hi avela thupi na anakinei a hita in ahin la ama hon hita chu na sa lo ta a namli a hi in choro a hi in wangli a hi in hichilai ho muna hi NSCN eastern flank ho mi som thumlang to khom wa hita chu aphat chenga ku ki chate su gen theina amazing ji win tu chunga eastern zone hon hichi to bang to gon hi kinei a hi in hiji chun ham khana ke hon hichi na to ka hin nei pau hi adi sana chu NSCN eastern flank a hi lawai le NSCN KNA-B ho hichi ho Vangkho ma kuki cha te ukhur district hian kamjong district hian aphat chenga asu gen thei jingova aphat chenga kuki cha te asu ki cha jing na pau hi anga lo wa hi lati a chu tu chunga le thu na hung ki bol a hi in a hin la hi chiwa eastern flank hon chomlo ka anazamova ngeta ki kap to na ananga ajewa abona anaki success ta lo a hi in hi zong le tu chung hi chi chana hi nanga wai la phading a hi in ke ho eastern VV ho hin Tangkhul community dem na le Tangkhul community do na monga gal ki bol a hi po in tu chunga attack ki bol jong hi NSCN KNA-B a hi lawai le eastern flank SNA kiti holoi target ball na a hung ki bol a hi in kai hon izakai evidence ka nevin namli wangli kiti ho khumun na eastern flank hon in eastern flank ho le a line so akitho pi ho mi som thumlam umeti hi approve hoita akimuza tu chunga hung ki bol a hi in ama hon a phat chenga ku ki chate su gen theina amazing je wa chu target hung ki bol a hi in Tangkhul community vet danale Tangkhul ho to gal sim na ding monga hung ki bola hung ki attack a hi poi tia chong hi VV eastern zone hon jong pateta hil chet na ahin bolovin tu chung thil so a chu ama hon jong ke ho ka hi vi ti hi phot chet na pateta a meaning nei ta thu saina nei win to a jong hi anga lo wa hi le abana ki bol na lai dinga jong hi thu a saina lai ve ti chu nga het them dewa in phon wa hi in ama hon narrative chum chuma pe ya Burma gam sunga kona kuki chate India gam sunga hunglu na attack bola chu ngo na e bol wa hin hi chi chu a hi le chu a KSC a hung le na hung len ding country khat le khat chan ge ya hung lung ding government in i chan ge ham khana pan ala theina lampi a hin hi chi ho hi het thim anga in kanam mi te ho
min azat zat thudi lo za chom hin sei zong le hi cho hi mo ta san ji lo de wa hi ti pa chu ipan theine device se wa hen tu a zong hi COCOMI hon a seu chu hi chi hi India ten Indian government and proxy war bol na dinga na to ane wa hi to a zong kamjong district a hin ukhur district a hin hi chi ho a ku ki cha ten asu gen thei Tangkhul ho hin a hi thea hi le ki tho pi na ngai cha no wa hi zong le kaung ki tho pi thei vi a hin la Burma gam sunga ko na PDF yan KNA-B hi han hung lut no wa India gam sung attack a bol hi tu ni chan gya government in na sa mo ta nei hi proxy war hi Indian government in ku ki cha te aman cha ba gal asi mo hi ti to banga hi narrative a hei ki no hi chu aban le arambai tengol la hi in COCOMI a hi in ama hon hita hi Manipur ngai lu a hi lo la agam sung thil so ho soding mo nga pan ala wa hi la ku ki cha te Burma gam sunga ko na hung lut eastern flank NSCN eastern flank hon a hin tha wa ho jong izan ham khat attack a bol ta wa ama ho je a Manipur I chan ham khana a boy nu nga jong COCOMI kiti a hi in a hi lo wa hi le Meitei CSO khat cha jong hung ham do lo wa hi in a hin la tu chunga ku ki cha ten le thu na to bang khat ika bol chat na wa hi le ku ki cha te mo theina dinga foreign gam chan ge a hi kan khoma refugee hi ti khuti ti a hi ku ki cha te the mo chan na ding hi I chan ham khana mei te hon cha apan PVT chu hi chiwa ko na jong hi mu a hi in hi je a hi aphat chenga na ki sei a hi mei te le Tangkhul ho hi tu le tu ai Vangkho mo wa ku ki cha te I chan ham khana thi mo chan sa ding ku ki cha te ngo na bol ding ti hi pan alau apan khom dan pau chu phateta ki he ai ETM khana mei te hin neutral ka hi a hi lo le government in neutral ka hi ati a hi le chun ku ki cha te gen theina jong a problem a sei pi ding Tangkhul boy na jong a problem chu a pu na ipiham khat chu a sei u ngai chu hi chu hi lo wa ku ki cha te again thei a sa ching le ama ho ki pa wa thip be a wa adang hon boy na ha sa na hin to teng le hi ta hi pan pi na to bang a hi lo la lamon na to bang thu ki sei jing hoi tu nia hi ku ki cha te I kha wa ngai tai ku ki cha te langa pang koi ma talo ai I chen khom pi ho jong hi lung thim nge na pang wa hi tai ti pa hi ku ki cha ten I het thim ding wa I sei wa hi in zan hi May 7 a jong chu in sei ta win Kamjong district langa hi administration za chom ku ki nam sunga CSO leader ho hi win Tangkhul langa CSO leader ho hi win hi chi ho si kiloi khom ho chu DC pan ko na ananei meeting nei ding tia to gon ananei pa chu zan hi thil so ji chun hi ta chu cancel ana bol ta win hi chi postpone a ke bol na hi aphat ahung ki tip ki to ka a postpone ki bol ding a hi tai ti a chu zan hi ki ho no chu chi hla thei lovin hi ta chu postpone ana bol ta wi ti jong chu het thei ne devai phone wa hi in chule Manipur police in UKNA lieutenant khat kahi ti a seimin lal haukip ti a kumsom ni le kumni aman jong hita ana kiseya police hon anamat nawa thal izan ham khato anamat thawa achanga hi in chule mobile phone ho hin pistol ho hin hita anamat na chung changwa UKNA in press release khat ahin bolin michiwa asaina wa chu ahile hichiwa amala ama lieutenant ti a kiminvo a seiminal haukip kiti hi organization su min sit na dinga pan lajing khat ahi in tu masanga jong organization min mangcha a na to na dang ho jong ana bol sa ahi ta in hiji chun tu chunga hichiwa UKNA kahi ti a UKNA la a jong chu lieutenant khat kahi ti a kiminvo a thu ki sei hi UKNA in aki het pi poi hichi UKNA ho a hi poi UKNA organization min su sit na dinga hi panla mi khat a hi in hiji chun koiman hichi hi
adi lo ta thu inala lo deu ahi lawa hi le UKNA mi ahi ti a jong inata san lo deu ahi ti a chu thu so ahin bol lovi ti jong chu mo ahin ni chito banga organization su min sen na dinga na tong ahung kit na hi le chunga action kilading aman mo na jo se akipu ding hi ti jong hi UKNA ko na thu so chun a sei be kit na hi tu chunga police on jong anamat pau hi masanga ama gang style tai ma he ana uma ita chu organization min mangcha hi mun tena sumla pai donga a hi lo le organization min sin na dinga na tong mi khat a hi ti chu UKNA hon jong hoita hi chabai hilchet na a hin bol a hi in amasa chu mi tampin UKNA ho khat a hi le ti a hi po na nei loi jong anaki a hin la tu chunga hi chuto banga UKNA in phateta asu then na ahin bol na chungova mi pi ilung op kai lo deu a hi lo le he thim theina dewa in phone theu hi chan chu hi in tu ni cookie news mangcha a NSN Eastern Flank hon pan ala na chungova Vvez Eastern Zone hon le thu na a bol wa pan ala na ho bang chu iga he thim theina deu le tu ni a cookie cha te hi chuto banga pan la thei I ta ve ti ho iga het thei ni dewa hin sei now hi chan chu in tin tu ni ku ki new sin ve a hin ngai la ho zo si na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw han